nirok prosno khlai khyake ang utoronai ne ke tini pila ang kaitham prosno mankha ke bono tuina sung kisa nai wansok lainai bible mote tamabu yang poito khlayo omni bisin tui jotono hamare manbayon ne angkai question answer thangnani skang jasang kaitono suri sanlayana gyan buddhi jate poni bisin tui sing simana ni mote teman mulai kaitor royangke kaitor gyan royangke sing jesepana sungsani gyan buddhi tongtheng sing bono siwi maya phedi suri nai katang keplai mai ganang kaito mono khaksang bai hambai ro apa tini nang haina hai sung jora ro bika kabangma omohai kuthuk bising tongo sing bible sini phan bai sing gyan bai sing busi bai miya hain bai kaito ni gyan nango ngat ni sing kani kai thang sing busi maya no busi nani omohai sing sini thani prosno to bolai kya debono kaito busi nani phan rodi nin thani babagya paro osuri ma supervision ng wese apa kaitan thani surisan amen kapali pila ni prosno ke pila ni prosno ke aku korok sasungo Genesis chapter 6 verse 1 ni jimi saat jorano kisah buzok di ke bono sung kisah wansok lainnya Genesis ko benefit Genesis chapter 1 verse chapter 6 verse 1 is 7 jora ang sosmo to pijak dia kisah ko kano oke pijak aku nak pernah nasional okolo ai borok rok eri hasakawo gopulung engka borok ni beri besar rok gabang ajaika kai tu ni besar rok borok rok ni besar juk songno nai thokjak laika te borok hamjak mate beri rokno hik songka hake subrayung hai ni saka ani pola borok rok bai man tongklai la tamni henba bo engka bahan betini tamoke bini umor tabuk ni simi nokha bisi sara ruichi engna engsinai a jorawo te abuni ulo o hasakawo man kotor rok tongmani borok engka borok rok ni beri besabai kaito ni besar rok gedalui engma besar rok borok no bisi kebang ma sekang no pankrat te menggenang borok henjak marok subrayong hasakawo borok rok ni samun hambia kebang nuksukka bebak no borok ni ka wansuk marok hambia mangse kebelang engui tonggo o hasakawo o borok no snamui subrayong beka nangjaka te abo bono borok beka hambia klaikya age subrayong hai hnui saka ang snam ma borok rokno o hasakani sokomori paisinai te mal mata rok roksa tokti rokno bo sokomori paisinai tamni henba omorokno snamui chasa chase chalia ani kha hamlia okay almost pilas kan prosno ke ang samahai no every Thursday ang je prosno kainero tongkangke ang every Thursday abono salainani ba wangsok lainani wangsok dei abono answer ronai hne yang samani tini Thursday ba ge omono pila pro prosno actually ingri mana omhai je ano prosno kaine bo prosno sundia sasamno buzok de nisao actually kamang ma borok ni no prosno ne kamang ma borok omhai klayer omhai ke prosno klayer ba question klayer o kaito ni besaro ko sabu kaito ni besaro ko sabu baksa kamnai
स्कलारावबो हायनाय सावो मो एंजेल होननाय हायबानो जों वासुमानि अब एंजेल या दे बा तमाबो अब सबाबो गोबां बर' एक्चुअली भुल बुजियो न गोबां बर' कायतनि बोसारो हनै अर सामनि न सुवारिरो नै वासुगो सुवारिरो नै सावो अब एक्चुअली जाया भुल तामनि होनबा बाइबल सावो सुवारिरो सावो सुवारिरो का तामनि बागै सुवारिरो असंसारो रहरजा असंसारो फाय अब जों साइमन काके अब सुवारिरो गया नै जों स्राय साइमन kai dor suari no osing sara ba aro rohormani suari romno rohormani ingka je borok muthangja ba je borok asai katal ngai muthangjak nai ba eba asai katal ngai borok no monani ba seba klainani eba serve to serve them those who will receive the eternal life those who will be born again borok no seba klainani ba monani ba serve kainani se rohor jago gesin nugo Hebrew word thari Hebrew thani Hebrew chapter 1 verse 14 Hebrew chapter 1 verse 14 angkor 14 hake suari rogle ta musla borok engka kai doni samang klainai polarok mangse muthang jaknai rok no subana bagri borok bo bai rohor jago ni or jengnu bo srai ke suari rok sabu rohani sabu kai doni samang klainai polarok mangse kai doni samang klainai so English oke sabu teman borongka ministering spirit folani samung klainai teman samung klainai polaro borongka samung klainai polaro so sini polano teman je asai katal unza grokno pola ni mote tongnani ba kai to ni mote tongnani bo chubanani jumno protection klainani jumno chubanani awno borokni samung ke je asai katal niar no ke bono kai to ni samung no busi ronani oporong implogo samung klai obose polaro ni samung kai bagai kai to o polano o sangsara roka ke or srai no jumno last part kai ni so muthang nai rokno subana bagai borok bo bai rohorja ko sabai rohorja kai to bai rohorja ke jumno pola I mean angels babu angel ka muthang rokno subana nise boro osansaro tongo that means obo boro no kai tan bisa homoya ketebo odo nugo Old Testament washu suariro washu borok ni rup nawi srapsa jora tei phayo hango om haison nugo haibana borok muni shokene komplaya srapsa jora nukjago srapsa kene kanpai om haison sung nugo smai ka samodo suari rokka purely spiritual being hani bagai suari rok Bible sawo Jisu Kristo sawo suari rok kebekai jagia mana khoi sai benaya kebekai jagia boro besabu maya hani Jisu Kristo samone betong bari sung tangne boro Matthew chapter 22 verse 30 Matthew 22 sumai ketal 22 verse 30 angkorna verse 30 Tanggai basanai rok borok jukno hani suari rok hai selaburi kebo kaijak laya ero Jisu Kristo je jeng jukno hawo tangpro mutangjagui ba jukno hawo jeng tangpro temangnai bono suari rok bai tumona kaisa homane tumaisa tanggai basanai rok borok jukno hani suari rok hai selaburi kebo kaijak laya Kalau suari rok selaburi kaijak ya sembuh hai ne
ulo jeng kaito be tongi pro. That means suari rok borok sala buri kiri kebukai jaglaya. Ke sen oros serai ke mana omo suari rok no samaya. Ke suari rok kaito ni selengse. Bible hanya sawo pia borok no ke hanya sawo je sumsok na kerja borok rok kaito ni sajla kenai romjak nai. Ini jeng nukma jeng Bible samane kawang mo jaga awon nugo. Ke tebo sawo je borok ase katal ngia je mo thangja yang ke bo soitani sajla soitani busan. Tapi apa je borok na kerja je borok ase katal je borok ke kaito ni sajla. Ke hani bagi jeng suri pro temen suri apa kaito. Right, apa kaito. Temen kaito sini apa. Kaito sini apa nunggu jeng asik ketal ngani pura age ke kaito sini bagai bustung nai jengno bustung nai sini like teman nai judge high pun kabo ke asik ketal engka je na kerja ke bo sini apa hani bagai jeng siwo sini apa kaito ngani ke suari rok ke Bible wise siapa saya suari rok je kaito ni sajla nih biaba borok no ke sawo kaito ni sajak sajla ke oro kaito ni besaro amone abo sono samani abo suari rok no samani ya ke je borok suari rok no ni angels ni sawo ba suari rok ni sawo abo jaya abo bul ke table jung wan sunai oro andoro sanam jungo suari dol ni dong baik itu le, jepro suari ni jok ni saya kotorku Lucifer, jok ni saya pucuku ke kaito senama ni Lucifer, bo teman ka, bo kaito ni buri debasa ka, kaito hai torza, mana kaito se kotorku mani naik ya, hani bagai reply dari dosa ka, ke ulo ke, bo ni bagai no, mau ibu senama ni, bono rohona ni lagi, ke bo ni dol, bono 1/3 suari bono reply kang baca. Ke borongka dosa soitani dolro ande dei kaisha kai tonu chumana syndrome di Gabriel Michael ke omorongka kai toni suari mana kai toni kok nai ngai suari dei kaisha ande fallen angel reply ja suari ro ke dolni tongo ke dosa ke soitani dosa ke kai toni borokno chubana ni ke tabo kaito ni sajla mani borok obule sabut bosi ka bukusha ang oito klayo je borok omono kisah bujok sabi ni mani abo obono bujina ni musukna ke sing saimano wilaskan Abel by Adam by Eve ni busa Abel by Cain bong ka hambiani represent kayo Cain ka kaito ni kognaya ke samung baik kaitan khusyuk kalian ayo hen baik kaitan bono yasa gaya abel ke oito baik kaitan khusyuk kalian ayo hen baik kaitan yasa kabuni ya permani na ke urut mangka coin abel no bothari baikya ke tabo kai abel no bothar mani pore coin ni bongsoro bosongro te kaitan ko dona tumai kirikya Abel ni bosong simisi aro kai tono nai tung nai pia ba te bosong ono bosong ro kai tono nai tung nai kerja nge jong Bible nugo Genesis 4 5 pore ke nugo koin ni bongsor teman ka bosong ro boro city snam ka wilas kan koin ni bongsor ro nang Bible nai ke nai boro wilas kan city snam nai mane city mane na mane wall ro we amaro teman nai buiro pos nomor kanai wale animal ro akromon kala miya umaye boro senang itu mana bangula kaitono boro kaitono trust kaliya mungkin boro ni samung no se trust kaisu kaitono trust kaliya hani bagai boro umaye senang kage kaitono kebo suri nai kerja kaitono nai tung nai kerja abel trimani ya gulo hani bagai abel ni bodlawo abel ni jagawo Bible sawo kaito te koroksa asairuka babongka set ge jeng Bible nai kenugo set
ni bosongro kai to no hai ni hai shuri na ni chengpika ni chaman no but is in Genesis chapter 4 verse 25 right 26 25 26 sampurna along bihi by tuke chake bo sajla koroksa manka bono set ni mungparka tamo ke bo hai ni saka kai to ani bagai abel ni sak slayo de koroksa besar repika tamle hamba Cain bono butari baika set bo sajla koroksa manka de bo enos ni bini mungparka apruni simi no borok rok subrayung ni mungno ringna ni cenglayo nukaro apruni simi no set ni besar ni simi no subrayung no ringna ni cenglayo borok rok tamane subray no kai to no naitung nai gerikya Abel thangmani kore Abel thrimani kore yagulo এখন আইন বাদে Abel ni bodlawo set kai to set nisung sara asai roka o set ni bising krina haina ai borok rok kai to no suri lainani jengpika set ni bongsoro set ni bosong rok oke kita bo oro set ni sajla no set ni bosong no hono kai to ni sajla kemana mulai jeng Bible nugo je boro tabu bohaina je boro kai to no poito klainai kai to no surinai bo kai to ni sajla hai bla jeng sawo boro Ephesians no jeng nugo je boro kai to no surinai boro kai to ni sajla hai John no jeng nugo Yesus Kristus barbar na sawo niro je poito klainai je mathangza je ase kedal inja bo boton kai to ani afang mahai niro ni bo afa nisho kesung jeng teman amo bo ono kai to na tuna sengka temen kai to nomanka boro kai to ni sajla ka oke oro kai to ni sajla ni homani set ni bosong no ono tabu bo haino je borok jisuno kubuike poito kainai poito chao bono kai to ni sajla ये besazigro umale saboro besazigro actually besazigro typically tuma hamman kalai besazigro borni आगे नि जोरावो बा इजराइल नि जोरावो आरो आप्रो जोरावो आगे जों इजराइल नि इतिहास बनुगो बरनि जे सुजा बनुगो तामले बुरि रगनि बुफानि अंसिदार होननानै बा राइट माननि इनहेरिटेंस माननि बरनि बुरिनि कुनो राइट गरै गे अरो सामानिका बुरि रगनि सामानिका जे काइतर बाय हाजार उंगि थांनाय काइतर जे रनाय हमनि मानथायनो मानलियारो माने लस people kemanjagro kaito bai hasal unjagro kaito ni arni kemanjagro gaporo keni bongsoro keni bosongro ge sajaro ni bible samanike sajaro ni bible samanike tuma je sumsok na karjaro eba jisuno poto khainero chanairo boro kaito ni arni man thaino man pinairo bon sajla barbar ansao Jisu Bible senai kake sen kaito ni sajla je mo thangsa je asai ka talangsa bor kaito ni sajla je mo thangsa ge je poito kuri ro bor ke kaito ni enemy kaito ni shotru sen kaito ni sajla erok khaija kaito besen tmanai je poito khlai ya mo thangsa khanke sen kaito ba hena erok khlai na zakha kaito ni sajla mpike onhai apa di sana Ephesians chapter 1 tentang Ephesians chapter 1 verse 1. Ephesians chapter 1 verse 13. Ampurna 13. Norok no haino norok bo haino ungramani norok ako kubui kanawi norok no muthangnai a kotma kaham no Kanawi norok Kristo no poito klaja ake kaitor boruna nei ok rumani apola kathano norok no runai ruma bai norok bo bini borok nei silbuka sen silbuzaka yone wana kong zaga tongo bo sini afangka gesengke boni sajlanka right
mana jeng ortama sajak manike boni kai to ronai humani man thaino keple nai ro sajla humanike kai to ni man thaino manai ro oro buri chalani mane borok muni shoni wansu kanke buri chalani kok samani ya boni man thai keple nai ro boni man thaino manai ro obviously so oro jeng busi thai klaio set ni bosong ro borok tumangka borok coin ni bongso bosong bai coin ni bosong ro bai kaijak borzak nani kokri hai pana borok kaijak borzak ka ke orok temasa borok kai to ni sajla bai borok ni sajak ro kai leika borzak ka omo samani ke coin ni besar ro bai set ni besar ro nalai mani kaijak mani ke o kaijak mani borok set ro coin ni bongso bai kaijak mani kokri bosong bai kaijak mani kokri hai pana borok kok nalia kaijak ka ke temangka borok kerap ngi thangka ke borok kai tor bai haksalang ngi thangka kai to surya ngani cengka ke tabuk bo temang tabuk ni jora bo haino Kristen ro temang je azai ka kal ngai bo sungsani borok ro bai gedali tomna ni kokri Kristen ro non Kristen bai kaijak nani kokri non believers bai kaijak nani kokri kebi Kristen ke omo jadi kaijak kanke abo mana kebi ke nang kai to suri malu nang kai to ni samang kaijak ni musuh pana bo ni partner nono klai ro pa dan ulo aste teman nai nini poi to belte ngi thanai ngi teman nai neng bu mono ka ke bukharo suri maya ke ulo ke nini next generation ke bo wi thanai amo haino set bo mo haino ka haino bagino ore ning verse ke singnugo kai to sawo ang borok nus namui ang mutma kha hamyang ka gitma ho ang senamar no ang sokmoi babisnai ini jo ang kampinai Genesis chapter 6 verse 5 ni 7 dora haine portne olo sawo subrayung hasaka o borok rokni samung khamya gabang nuksukka borok ni kha wansuk maro hamya man se gebleng ngui tongo o hasaka o borok rokno snamoi subrayung bukha nangjaka te abo kono bukha hamya klaika ate subrayung hai hni saka ang snama borok rokno o hasakani sokomorui paisinai te malmata rok sakoti rok sokomorui paisinai ani hamba omorokno snamui chase salia ani kha hamlia tuma sokmoi paisinai tomani male sumso borok rok sumso nani cekha kai tono nai tuklia okay kaitor ani bagino nowa kaisa khoroksa kaitor borok rokno hai hamsak mani bagai nowa no songka nowangka kisa kaitor nai tuknai geman mabai neng thani burung senasibu angsuku masinai toma ke omono oro teman main prosno ke teman u nirkono ke mongjagna u borok ni sajla bo sabu borok ni sajla mane bai besar jegrok kaijak bor laijak mane o borok ni sajla sabu o borok ni sajla ka bo set ni bongsoro set ni bosongro abo kaitor mane suari rok ya kamu suari rok ni baksa sabu sekolah rok baksa ai ni wan somai bana suari rok ya anda saka temani suari rok maya kemudian suari rok senajak meningka borok semua matangzak sewa kalanya ni spiritual being and bagi borok suara mereka dari Yesus sawo borok kaijak ya borok ya bersawo manja ya suara rok manja okay second question teman orang second question ke proses ngo why so many denomination teman bagi kawan denomination tahu belakina Tuhan jangan ikut na denomination bang ni bagi na baksa borok hai ni sawo ngari sinlek goria kaisa nang hai pan ngro Kristen lek Catholic ko Balti ko podre ko gataw denomination lain kan ke lak denomination to ge o denomination actually kai to ni tani kono denomination kre kai to rangka kaisa ge kai to temanai kebui berkaisan atau kaitor
मोथांनाय कायसानो आबो जिसु ख्रिस्ट माने जिसु ख्रिस्टनि बिसिंथै जों मोथांजागै माना अ कायसानो लामा आइबोना बर' रक्सि डिनोमिनेशन सनाम बे बाहाय के अ डिनोमिनेशन जेंखा बाहाय के इंखा आबोनो आं वानसक लायनो नै दाबो मुलुगनो सायखनारोनो प्लेस जों आं सानाम जुमाके denomination kaito sinamia but denomination borok sinamo okay soitan of course abo okay soitani samangke sangkumano borok no baike subrui rono je tusa konglani rono kaito ke chapna layo soitan ke temanai subru kanke bo samsaro mana थांसाके पंखाके वो संसारों में या के कबांगा सोचने सामंगों लो सोको युक्ता सुनूक जमने है पुन सुन हिस्ट्री थांगा है भाई के डिनोमिनेशन सोको क्या फर्स्ट प्लेस का आं फर्स्ट कोरिथियन रो कोरिगोना आगे सुनते फर्स्ट कोरिथियन चैप्टर 3 Ora ang 4 disimigo in chapter 3 verse 4 naro ni bisingo baksa ang Paul ni baksa wa ang Apollo ni hne salaike abo noro osun sani borok rok ongma hai ongma klai adiba hake Apollo sabo Paul basalo norok no boito klai we runa bage जों काइदनि सेलेंखाय सिमिसे काइदर क्लाइदि होनमानि सामनो सिमिसे जों जतनो क्लायो बे जों पल एपस्टल पल डिसाइपल नि जरावबो जों लोगो केकबां लायमानि बा उरुमुरु लायमानि बादसाना एपलनि बादसा एपलनो साजनाय बादसा पल नो साजनाय ओंहाय बर' मनुष्य जों imperfect नया and bagi baksa anu saja kungai tungai baksa application saja kungai tungai hai pana seng alada ngani kokia do nge agini chimini seng omai nogo miles kan cempur ni chimina nge seng ulo nogo temana Paul by Barnaba kisah kobang lebani temana ti Mark no ti omai seng exo opro ni kinogo nge omai ke mane agini chimini tongo hai pana history अंदर में साइट नारना है बाहर के जोंनो बुझी कांके चर्च हिस्ट्री बुझी कांके साइमन कांके जों आवनो डिनोमिनेशन फाइमनी आवनि रीजन न बसन काम के बुझुई मानन the first जिसुनी यागुलो बिनि सागरी रो कोतमा kaham बिना चेंका जिसुनी यागुलो ओके बिनि सागरी रोकनी Bini sagri ni ya golobo Christian rock belai kena koi tokra. Emon ki Roman government belai kena Christian no satoka temanai emon ki satoka emon ki Judaism do satoka hai bana boro koi tono ya kalia. Kamu betul saja koi hai bana boro koi tono ya kalia. Oke Charles mana Charles boro cengba Charles Cengmaningka Pentecost ni delo. Pentecost mana no? Yesus Kristus tri ponchastin ni pore. Abo Pentecost ni sa fola kata pilas kan hai klai mani. Okay, aprono church cengo. Okay, aprono chimi church 300 AD 300 AD jora jeng church history naik kan ke kono problem nuk segi. Up to 300 AD kono problem kuri. Piaba Orang ni poin tu masuk kerak kese nugo. Boni poreo ya gulo around 113 AD. Onge Christian dormo Roman rogni peso mane rungo doro national religion ke accept kaina. Mane Christianity Roman ni umwo Roman government national religion but state religion ke amukai accept kaina ka hai abo umma bai tamangka abo umma bai joto citizen joto boro
bo Christian ngi tangka ramane gubui kai to ni kot maka hamman ya wino bro tamana haino Christian ngi kya boom Christian fake Christian de tamanga motawo fake Christian ka habla dalla Christian kubulka gubui Christian me dalla Christian kubulka ngi tamanga problem nuksaka kamano problem Christian bai non Christian baru ni nahor meng baru ni goal ekoi imaya okay problem nuksaka ke problem sokoite problem ni bagino meeting na nangka bar ke meeting teng mani pore utamangka baksa yang ni dol sajaka baksa poni dol sajaka sajak te sajak amai ke khakle khaglekya ke khakle khaglekya ke singka de boloke tuma Augustine ni sekarang Pelagius ni koroksa bol rumah ni berele kagereng mungkin bo hai ni wan suka tabo teman lek kait ni kamu pete baksa dol kag leka ke bor mana kebino na tuglia kebini feri tangka sungsoko kalai sungsok wamang na juroka hari ini tangka mungkin bo nugu Pelagius ni 480 around 480 wo hai ni purungan ni jengka wo beli respect kalau jangan lekah kereng hani bagai wo purungan ni jengka wasuka hai borok rukno tahu beli sosial down ni tang mereka among sungsok kebelang ni tang mereka okay tahu bermus rumah je purunkan jengka ham dengan ni nai ini tu religion Kristen ni tang mereka kaham sama kaya ke semua tanzali maya zumna haus song yang naik serai mengrozat naik kayak itu bebustum dan naik ini sana ni jengka nggak borok tanam jengka baksa nggak boni kokna ni jengka nggak kaham kaya ni wan suka amai nggak ulo ke Augustine fayuka nggak Augustine ke teman sauka bo hari ni sauka bo ubor ni pun mana no nawo hai pun Bible mo lengzat liya bo teman isya Augustine hari ni sauka sengpo itu besi musim tangzag, kait demi karya mabai, sengmu tangzago poito ba, abo poito klay mabai, karya mana poito klay mabai, ini hari pano, bo desha wan supiu ka, mana sapiu ka, hari ini, teman lek poito ba hari, kakak hari baru ni sungsok to, baru kerengin itu tongko, nggak bo hari ini siapa, sungsok poito klay, sengmu tangzago hai pano samung maklai nai samung klai samung ni pore sing sukna house of na actually bo sama ni ke omai se sing poito klai kan ke sing samung ba sijak na okay sing ulo ke kai to sukna hawo no tongi na ini sama se hai pano boro ulo ke tamangka o Catholic group one group boro tumai na kan boro o poito ke kibiro ka boro samung no simission asio samung no hani bagi Catholic ko nadi samung mana neng pordetari sokna nggak pordetari sokna te neng bono ni yogi penan bagi neng masuri nai dan mar nai omai neng kerumani borong oke omai ke purunte saya purunte ulat mangka mana kot maka kemare temu of course aro bisingo koroksa korong di sokayo hai mana borong ni majority mambai borong ni power mambai rumah Catholic ni power mambai kau bisa bahasa iman dia omai okay uloke ar komon tongo hai panang sai shortly ar kaises na uloke sing history nugo uloke Martin Luther ni sokya bo reform bo reformation bo protest klaya to my protest klaya bo Catholic priest de bo ni senior by cross senior by bo se Bible ya fairo projaka actually Old Testament nge Bible ya fairo projaka nge आगे ताक है बाइबल मांग हो गया एकदम प्रोफेसर से बाइबल पढ़ने को अधिकार उनके बाइबल को बड़े मांग हो गया तो मतलब प्रिंटिंग मशीन लोग आपको कास करें मैंने बगे उनके प्रो जे कुछ को तुम्हारे उसमें से बाइबल पढ़े मानो तो वो उनके कैसे सिखाऊं ओके प्लीज मार्टिन लूथर निबोन से सीनियर वो कैसे बाइबल बोलने या फिर ओके ये पढ़ने नहीं चंगा nggak kan kepordan ceng mana ya gulut mangka bo ze practice kai dong mane Catholic ze practice kai dong mane abono bo
mili zagli angka gothok zagli angka Bible bai ini bo tuma cengka omo gothok ya ini bo research kalian cengka por ini debo untuk ke por ini cengka ke uroke bo sana cengka bina omo gothok ya apa na ke bo kong na ya muni ke bo uroke thesis suja 95 thesis omo caya bro je Catholic ko sem practice kai mani omo caya ke bo abono thesis suja uroke abono spread ngi tangka yang actually bo sumani karon ka ang bo Catholic rok bai caya no debate kai bani kai bana bo ulo kamu jaga spread ngi tangka ke bo uroke bo please ni declare zakat nge ni namo rosanya di ni namo nangje suimani amno rosanya di rosaya ke nang ni pot maya kanai ore pot mai nge bo bo hani so nang bongo Bible by milia anu funuti ang Bible no basana ni bo sacheng apa bahasa za bo hani so Bible no ang basana Bible no kali ang musak dikri ni bo bahasa uloke এমনকি পপ রখাইনি ডিক্লেয়ার রখা কারণ রোমান যে পপ এমন গুজুগো সবিকা মন্ত্রী সানো বনি রাজা সানো বনি কলা ওসিনসু ওমাহাই গে বনি কক্স মানাসু ওমাহাই নি থাকা গে ওলকে তমা সাকা বড় ক্যাথলিক পপ ফাইভনি সাকা মার্টিন ন লুলুথার ন যে জায়গা মানে যে কোনো যে বুথার নাই ব আইন উলঙ্গ খাইবেনি কলাইয়া মানে ডিক্লেয়ার রখা গে ব karka haipan betul tadi aro jaga on jaga karikan ke om haikan no we kemate haipan Martin Luther bo 16th century 15 busugo bo 1500 busugo bo omno reform ka apun simina ke bo Bible no hai ke al ke Bible ni kabui no pirok do bija ge apro boni jorawo Calvin ni shopaya Calvin tabo Lutheran church woman tomo Calvin purungka kisa salai mane perka angke Calvin pilas angke mane asuk fermani romsa nuksa ya hai bana ulo bono ruprenai do boni mane boni ulo phane yo hai leng te bangte ke Calvin ni bokona bangka bakstra extreme baksa amai ena normal omai kena fete ferka ke Anglican church azorawo sokya ke azorawo o kaibri no major donai Lutheran mane Martin Luther ni dol omo khana ni ro Calvinism ke pegesa Anglican church omo ke England ni church ke pegesa ke Anabaptist o kaibri ulo ke arino fete kawan nokarka kawan amuka hai teng mana denomination nokari peka Calvin ni kawan manengka tabo krom di Anabaptist ni kawan manengka ke omai ke bante bangka ke pia kasha kok sanam sungo agi ke saya rono protest kai je kubui ke basanai bo ono mane omo dalla ne bo sawo ke boni bumung tuino mane kaisa denomination hai nokari pai hai pun tabok ke ulta tabok ke tuma oga genegi samungkang tongai mani bo koroksa lak nguk tonga te koroksa los nguk tonga ne bo wan suka ke ani lak ni bagai an hongkar sinai ante kaisa denomination kuloka Ini kaisa bumung kuloka bono denomination ini kaisa bumung rowi church bumung rowi kuloka ke omo hai kana bangte kemana male ke thalai tongaya kemana male ani subida ni bagi anggo bai tongka kemana andar mo tongmai anteksa tongna teksa power kunuk maya ke omo hai ni bagi anteksa ani sujug subida kaima na ke ani bumung na ke omo hai ni bagi akabama denomination kai to kono denomination kaya borok se denomination sanawo ke omo nijeni subida ni bagi nijeni amune bagi tabuk ni jugo ang agini kong se agini ke teman male kubui ko kai tene ko tuma ka hamno pila ni bagi se boro group ni nokhre pe ang boro ko tuma ya teman male boro kubui no pila ya tabu Martin Luther ke omai ko mana ne
haibana tabok ke juda ke ang bon sanam so kono denomination hakina ngi pemani taw hajar denomination lakh denomination lekha bale haibana sen denomination bai muthangzagya sen kai to ni kok thai baise muthangzago bible system muthangzago ke jese baptism na satan haibana satan bodre porpana satan Bible no kurang ke tak baptis ko man tong Bible no kurang Bible no te tong mix tong aron Catholic na ka aron Christian na ka Pentecostal na ka mix tong mix tong ne je Bible by milian ke bo kai to ni aron ni phaimania bo musa khaya ni kokri ke denomination na ta to jagdi denomination boron no muthang maya Bible si boron no muthang mana kai ni kok si boron no muthang mana ke je pan punte Bible ni moten kan ke i bona boni lokri kre je borong Bible ni mote punya ambo dala dan ka soitan islam jak ka ke orang sanam subuh denomination tu ye sar ni sar tok no ti se borong kebang ku denomination sinam of course ang zoto no saya baksa ba kebulogun omar dala puruntonga ongbai tongai ang dala ni ha ang kebuyon ma tongai nei ongruk mani omai tong hai pa kebangkuk nung abang juga kebangkuk nung sakni satok ni baru. Apa itu kayu? Buji mereka asal zora. Tapi kamu tunggu apa nak short ke? Ketika saya question ke speaking tongue nanti, ketika saya pun last kata mana ba? Kau kalau speaking tongue tu mahu, ne hamung sini ya, kok sama ni. Abang tu ye, bo demabu, nak tabok le borok demani balino, omo hai pan mania, ni prosno. Jadi tadi sedang tengahnya, English by kisah Malaysia. First Corinthians, chapter 14. Verse 4. 1 Corinthians chapter 14. Verse 4. Kau boleh hamung sini ya kau baik kau sanai bo satno simi se khara duo kai tani kau sanai ke bo mo thani bebak nono rakduo. Okay. Hamung sini ya kau actually speak in tongue kaya di jaga tunggu dengan ikan lumai Acts chapter 2 kaya saya 1 Corinthians chapter 14 kaya saya jeng kisah sahaja tunggu Acts chapter 19 over here kaya Acts chapter 2 ni engkau kemana Jeffro follow kata oh hawa nokar kayu jisu tangmani ya dulu, okay? Borok orang mah bunyi kok by mana bunyi kok by kok sana ni cek, or bunyi kok ni jenis kok berbusinan ke podre pot jadi tunggu, Roman tunggu Greek tunggu podre pot tunggu apa na, borok disciple ro mana sagri ro bunyi kok by kok sana ni cek, borok omah ini kenaka. Common speaking tongue. Okay? Chapter 14, 1 Corinthians chapter 14 okay? Kaitu by kok sama ni speaking tongue. Jadi kalau kisah film ini kamu, apa na? Ansai first time, aku kayak itu sahur kan ke ekoliwan kalau aku, apa na? Detail kan ke, kisah ala dah kau. Okay, sana semua kayak mau hai. Afro ni jorawo teman kan. Smile kepal, sujagia kau, kaisa kau, nengke, Gentile rogusia, Jisu ni sagri rok sabu, Gentile rok ni thani awo, aborok mana amorok borong manako, awo nanti, nengke tadi kaisa, emon ki Jews rok sana kebang mana poito kaya, je Jisu engka Masaya, nengke.
Jisung ka masa yani borok jiu srobu ko mana poito khaya ngai boni sagri ro no poito khaya bothi me ya golo hain kahani bagai jisu sab u sagri ro sab bono shironan bagai kai tor u zorao omo hai special time ro porno phan ro hai bana tabo go kabang mana omo hai practice khlai tong ko phia abo ang sanai biblically abo Bible ni mote ya abo kebu ya kita abo je hamung sini ya ko abo kaisa miracle no duljago ke kabang ma mo thawo no omo hai abo practice khai dong ke o practice kebu ini kai to ne amane kai to ni mote de Bible ni mote de abo sen Bible kaham keseng bujiwi one shot na nai ante pun saka abongka azorabo unka special time omo hai kaito pangro khabarok no aminwai emon ki kaito ni chongja Jews rogo Jishuno masaya ni poito klaya okay boni sagri rok ni bisingti abo masaya le Jisu Kristo no sijak nani bagai abo special azoro omhai suar omhai pan rohorka de tegesa gentle logo sia gentle logo korongka motai ta kurung bitomo nge Jisu sabu semani sengkono poito klanya na tomani sengko mo thanjane na bono sia ani bagai bono siro no ei kaisangka Bible go sujak ya ko Bible sujak mani na kita to Bible sujak baik Bible tu sunai nangai abla hai ada Bible already sai pe ke bo bono ara Bible ta the pat Bible ni ke ta khabita na thang nisha regulation ha ke pairo ke aro sing siani nango omongka special time rosa ke verse 19 angkor 9 1 Corinthians chapter 14 verse 19 angkor 9 yet in the church I would rather speak 5 words with my understanding that I may teach others also than 10,000 words in a tongue. Or to myself, hazar ang kok sinia kok samani sai jadi kaiba kok sawi buji roiman kake bosi tei bukahamku menisau. Verse 21, brethren, do not be children in understanding, however, in malice. The verse 22 say, therefore, tongues are for a sign, not to those who believe, but to unbelievers. But prophesying is not for unbelievers, but for those who believe. Or hamun kok sinia kok samani means speaking tongue is for unbelievers. Oh itu keridong ni bagi sih. Mana malah omong hai ke kai kai ke boro, ante pun saka, demanda zorawo, Jisu sabu sinia. Jews bu sinia kau mana? Jangan tu kisah sinia. Ane bagi bonus sinia rawon bagi sih. Believers rawon bagi ya. Nggak awak sini zorawo teman nusa believers rawon kawang kayu believers ni bagi. Nggak tahu kisah teman kok sana rawon kaham ke pori kenduk mana? Aro hai ni sawo. Aro interpreter tongnana verse 27 if anyone speaks in a tongue let there be 2 of at the most 3 each in turn and let one interpret okay at the most korokta speaking tongue korokta se ar ko kind of group ya Nggak tahu ni jauh teman the speaking tongue kalian orang nanya di especially Pentecostal wrong nanya di Aina palma le brrrr macam kau tu ni, kamu sini kau ni, lalu cakap yo, dia bukan tu macam at the most 3 and 1 interpreter should be there. Korok sa interpret, tahunan yang naik ni siapa. Namun kita korok kan bising korok sa interpreted tahunan yang naik. Okay, verse 28. But if there is no interpreter, let him keep silent in churches and let him speak to himself and to God. Garo, jadi interpreter keringke, siring ke tongli, hai ni saw. And the orthodoxa verse 33,
For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Right, Luruka, not the author of confusion, but of peace. Bo confuse klainya ni, klainai omong hakai teriya. Mungkin nanya di tentang semua tahu hanya zotor apa kalau boleh kok soalnya kalau misalnya pada nanya waktu mana non Kristen waktu mana confusion na, ada teman dong kak confusion na, okay? Bible clear sahaja, koroksa apa ni kok, of course, ang saya tahu bu speaking tongue India kok saya, hai mana most of the speaking tongue apa soitan ni sama, teman yang mulai Bible ni mau tiap apa, Bible ni mau tiap apa, jadi bahaya actually macam bahaya macam jadi mana, kait ni kok saya sebesi, speaking tongue bahaya. Speaking tongue jadi English panamano happen very rare. English panamano happen very rare. Plus, na, abo borok no, kait ni pano wani bagis, muthang mani bagiya. Kait by muthang jago ekmatro, kait ni kok thaiba. Kasi Bible by se muthang jagi mana. Speaking tongue bayang ke ang sana ni musungo speaking tongue. Abo tamne abo caya abo borok kena develop klaimani abo ngia azoro tamu bagi kanon purpose tamu kita buk tamu bagi ya asai kena luka gabo soitani sang ini mana borono lama kororo ni komo hai borono lama kororo ni engi mana sabuk ni zorawo Act chapter 19 take some porui take some Bible knowledge Act chapter 19 verse 7 6 by 7 Act chapter 19 verse 6 by 7 And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Now the men were about 12 in all. And Arun Jorawo, Borok, Yagro Wishurika, Polakata Sokwekia, Abekia, and Gaboro, Kaitoniko, Mane speaking tongue, Hamusiniako, Sanadisenka. Get the money bagay o Hamusiniako. Act chapter 2 na kinuknay je ulo Peterson kok piri pro temanka 3,000 borok kaitono yachaka Jisu Kristo no yachaka teman male u kemasensa samne bagai hani bagainya the Bible sawo abo teman 1 Corinthians chapter 14 verse 22 sama abo unbelievers ni bagai se believers ni bagai enggak tahu Bible engza zotami Jisu no sinu Jisu sabo apana baksu jagawo speaking tongue ngi mana haibona je tabo mo thawo je bororo practice khai to mane that is wrong abo ngi maya abo wrong practice abo Bible ni wrong interpretation okay I believe so that is some ngi teman le abo bain kai bino muthang maya tole Bible kai to ne aso samtamu borokno amsiman kharewoni yable hayade borokno manak ni pohor to bonanis borokno thuyani lama nisimi toipi thamani lama toipi onis obviously kai to ne sam okay Christian kabi Christian ne sam go amona borokno confuse kharewoni ya ge speaking tongue buji kana ge hambai niro je question planner no ge niro mama question tentang ke niro personally performance ni kalau aro post kaya mana ani je upload kelajak Facebook roko mana ya keba YouTube roko mana apa na aro reply kelaya ama ke video kelaya reply kelaya teman le awai kelaya kan ke debate soguye odre pot omo soguye koro kalau mau have debate kamu kelaya kan itu kan WhatsApp wana invite kelaya kalau mau bro apa na ang arogo mane tamai besi interest kri besi reply klaina musu ya teman abot debate mane nini ani siman no
just salayo onghai. Cái